Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Tiga total active case ke balong hadu menta baro ke long arcs spa kandai punyo. Is kasils ke don aspa andru kuwai. Ki BSF ke long spa kandai pufra. Others kiwai beri ke long safu kandai, but ki armed forces ke long khatsal. Haribhoi total cases ke long R4R. East Gentia Hills ke long R. West Garo Hills Fra. South Garo Hills R, East Garo Hills 1, and North Garo Hills 1. Iba recovered mendagasi di petang iwe na po BSF, dapat tura di BSF personal. Kitu kibuan na sabar yung magalia kilong arkwe hajar kendai spa nyo punyo. Those are waiting for the result till today. Iba yang up the result kaban me there are 320 cases. Sample already sent, total till today there are 25,263. Kibangipa example baro adu mentai kilong Arab Sanajar aspa and rupulai, but kibala they tested negative. Kilong Arab Sahajar sanspa and punyo. Those who are tested negative till today 15 July, there are 24,597. Tigini ke mendagasi kilas dang iga random testing. Apo Hubert Memorial School, apo Umpling. Tikin lasya kita sedang hadam monsong ban mopat ban langgar di but kini ki testing baru layak cikamat but kinle kat kum kejurun kam naga health department kublai syukur. Menen hadu menen ngipini sankulai ni sankulai. Din mentang ngilale detail tadi yang kini berhad ni syamba saud kini nak armed forces, kini nak Assam Rifles, tak ada kalau kiu juga armed forces khasa.